Bibiliya yagera kuri Rasheli ikavuga ngo Rasheli ngo yari mwiza wese, ngo akagira no mu maso heza, ngo yaragira mu maso wakaza umureba. Nawe abantu Imana ibaha abagore basa nka ba Rasheli. Hari abantu baza basengera gusa ubwiza, umuntu agasengera ako nigeze iki kintu reka naco nkivugeho, nigeze gusoma mu Migani ndagira ngo ni 11:22 nimba atari 22:11. Bibiliya iravuga ngo erega ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ngo ni nk'impeta ya zahabu ngikwikiye mu mazuru y'ingurube. Haleluya. Yemwe mwabagabo mwe munkurikiye mwabasore mwe, ntabwo umugore gusa ari isura. Mureke nkure mu ikoti, mureke mbe nkurikuramwo, ndanezerewe numva ko nshushe kandi nari nkonje. Ko turavuga ngo Imana yacu iyo imanukiye kugutabara iza yemeza. Banguririmba cya gitero kivuga ngo ese niki gitumye uteza induru. Mbese niki gitumye uteza induru, mbese n'abantu ufite, n'abantu ufite gitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'abantu ufite, bigatuma umera nk'umugore uri kunda, mbese mbona murabyumva neza. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'abantu ufite, bituma umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Wowe udukurikiye, mbese niki gitumye uvuza induru, mbese nta manu ufite, nta manu ugira, bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Turagasubiramo ijya nyuma. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese nta manu ufite, bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Ngo igitondo kimwe Labani ngo araza ngo aramubwira ngo ese nuko tuvukana, nuko uri mwene wacu, niyo mpamvu gusa ngo ugomba kunkorera ku buntu. Hari abantu hano muziga ikintu gikomeye mwabantu, muzigire kuri Yakobo. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose wishuza abantu gusa, kuko nguko Pastor yantumiye ngo nzi hano kubwiriza ngo ni mumpi ifaranga. Ntabwo ibyo ari byo, ahubwo notegereza Pastor wenyine akambwira ngo kubera ko wabwirije akira 5,000 mw'amata. Haleluya. Yakobo ngo aragenda arakora, niko Bibiliya ivuga, arakora ngo amare gukora. Labani ngo igitondo kimwe aravuka ngo aramubwira ngo se yewe Yakobo we, none kuba tuvukana niyo mpamvu tombwira ngo nkwishure. Labani ngo Yakobo ngo amubwira ikintu gikomeye, ngo aramubwira ngo reka ngukorere hanyuma uzonshingire umwe muri bana bakobwa bawe. Izikora operation za ruceceka gusa. Mariya yaratuje mwene data, ntabwo Mariya yigeze asakuza, ntabwo Mariya yavuze amagambo menshi, yaracecetse gusa akaza bibwi ico nzico, nubwo Bibiliya ntahi bivuga, ariko Mariya yari umukiranutsi w'Imana, yakaza kiranukira Imana. Mariya ibyo ari byo byose nawe yakaza bari mu gitarama ahantu gusa havuga ngo Mana iyi nda urabizi ko ntigeze njyamana n'umuhungu. Yesu nashimwe. Mariya yakaza avuga ndabizi neza aho yakaza bari, yakaza avuga ngo ndatwite iyi nda ndayifite, abantu ko barayibona yagaragaye, sinoyihisha, ariko ninda yawe. Mariya ntabwo yari yarigeze yiyandurisha ibiryo by'ibwami, ngo aragenda abanza kunyura mwa nyirinzu, ngo aramubwira ngo akira ukwezi kumwe, ngo nyirinzu aba nkucururuka agira akanyamuneza ko ndavuga ngo Imana izigwana umuntu agize gute acecetse atahuruje. Nyirinzu ngo aba nkugabanya umutsi aroroha, aba nkugabanya pressure. Aramubwira ngo nayandaraje, ngo yinjira mu nzu, ngo asanga madamu wiwe mu nzu, ngo bari mu cyumba, ngo aramubwira ngo
nyirinzu ngo madamu ngo yari yahangayitse isi yashize yamubujije amahoro batabasinzira ngo arangije ngo aramubwira ngo Imana ikoze ikintu nyirinzu kera ukwezi kumwenda kumuhaye ngo bicaye gucya ako kanya ngo umuntu ngo aramuhamagara ngo ese uzawibuka ko hari igihe nigeze guhamagara nshomereye mpfuye mfite ubukene nshaka akazi uransengera arambwira ati ko ndabyibuka ati Imana hari icyo yakoze none navuze ngo tanga ituro ryishimwe ati kandi sintanga icya-10 ati icya-10 ndi butange ni umushahara wa kontra yanje y'ukwezi kwa mbere kose wa muntu ngo arangije aramubwira ngo reba kuri telefone kumbuko yamuhamagaye yamaze kohereza amafaranga ngo arangije ngo aramubwira ngo reba kuri telefone ngo akupe gucya abe nkureba gucya bukeya ngo arebe abona 300 na umushahara wa muhungu wose yawumwohereje arangije abwira umugore aramubwira ngo ngahe ambara uheke n'umwana ngo barabanza baragenda bajanta gucya ahantu mu karesitora baravuga ngo muzane inkoko iyo Yesu yakoze igitangaza muza mujya inkoko yabaye umuntu wa mbere wazereranye wahetse Yesu Kristo aramuzererana aramujana mugeza mu Giputa reka nkubwire Imana habe n'ubwo abantu bohagarara ku bwawe iyo Imana ije kugutabara baza baceceka iyo Imana yagutabaye iyo marayika w'Imana yaje baza bafata ubusa Herode yarushashiraho itegeko aravuga ngo bagende bice umwana wese w'umuhungu uzovuka icyo gihe nicyo Yosefu yahetse Yesu Kristo bava i Yerusalemu baragenda baramanuka ni urugendo rutari rugufi ahetse Yesu Kristo na Mariya baragenda baja mu Giputa kwa Faraho baja kwihisha si ibyo gusa na nyuma y'ibyo murebe ko ndababwira ngo Imana izigwana intambara za ruceceka mwibuke ko uyu Yosefu niwe wari warigira inama yo kubenga nde Mariya mugende mwicecekere mugende mujyame musinzire Perezida niwe wigeze kubwira abanyarwanda umunsi umwe sinzi umunyamakuru wari umubajije aramubaza ngo ese ko bavuga ngo abaturanyi ngo hari intambara ibintu bimeze gute Perezida arababwira ngo mugende mugire gute abanyarwanda mugende muceceke mujyame musinzire twiteguye kera muceceke singiye muri politiki ariko ko ndavuga ngo iyi Imana yamanutse iyi Imana ije kugutabara uzugenda uceceke Yesu abaho umugisha Yesu abagirire neza haleluya ibibaremereye mugende mubibwira Imana amen hanyuma Imana nayo nukuri Imana izigwara intambara umuntu agize gute acecetse atavuze amagambo menshi ibikuremerereye wimera nk'umugore uri kunda Mana ushimwe kubwira ijambo ryawe twumvishije izina ryawe nirihabwe icubahiro ushimwe kubwa bino bihe byiza uduhaye izina ryawe rishigwe hejuru hanyuma dusabiye Past TV show kwaguka tuyisabiye umugisha wawe nukuri bateze intambwe ubagure ineza yawe abatanzi amazina yanje nitwa Ndanyuzwe Bonheur ndi umukozi w'Imana mu buzima busanzwe nza nkora ivugabutumwa rya Yesu Kristo ndi umuvugabutumwa nkorera Imana nkunda gukorera Imana cyane muri ministeri bita G-Life iyo G-Life ivuga Jesus is life niyo nkunda gukorera Imana cyane mvuga ubutumwa nta kindi dukora ndahamagarira abantu bose bakurikiye Past TV show gushaka amakuru kuri iyi ministeri yitwa G-Life ni ministeri zivuga umurimo wa Yesu Kristo tuzatwigisha abantu ibitabo bigera nko kuri 4 by'ingenzi umuntu agasobanukirwa ibya Yesu Kristo niyo nkorera mu ivugabutumwa cyane hanyuma nkaba ndi umukristo w'urusengero Bethany Christian Fellowship Church niho nsengera ni naho nanditse nk'umukristo w'urusengero niho nkorera umurimo w'Imana rero tudatinze reka dutangire ijambo ry'Imana hanyuma Innocent muhamurebe iyo nza ncuranga bukeya gucuranga si cyane ariko nabyo nza mbikora iyo Yesu yabishimye hanyuma reka twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere umurongo wa 19 niho turi busome abafite Bibiliya muzirambure turahera
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 19. Haravuga ngo, reka dusome dore ku 18. Haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. 19 niho tugeze. Bibiliya iravuga ngo umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi, ati Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imuri Mariya umwuka wera. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Reka twongere twirukanke tuje mu gitabo cy'Itangiriro ibice 29. Reka dusimbuke mu gitabo cy'Itangiriro, murambure Bibiliya zanyu. Igitabo cy'Itangiriro ibice 29. Bibiliya iravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo aja kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Reka dusome 29 umurongo wa 31. 29:31 haravuga ngo Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda ye. 31 kabisa. Reka nongere nyisome. Haravuga ngo Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda yiwe. Yesu nashimwe. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Nje kuvuga umwanya mutoya, mfite ijambo rivuga ngo Imana yacu ni Imana iza yemeza yije kudutabara. Imana yacu, iyi Imana ije kugutabara, ni Imana iza yemeza, ni Imana izigwana intambara umuntu acecetse. Yesu nashimwe. Ni Imana izikora ama operation umuntu acecetse atavuze amagambo menshi, ariko Imana yonyine ikamutabara. Dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 19. Bibiliya iratubwira ngo Yosefu ngo kuko yari umukiranutsi, ngo yigira inama yo kubenga Mariya rwihishwa, yo kumubenga atabizi, Mariya atabimenye, kuko yari amaze kumenya ko afite inda kandi yari yaramusabye. Yigira inama yo kumubenga rwihishwa, ariko ngo akibitekereza, ngo marayika w'Imana ngo aramubwira ngo Yosefu we, witinya kurongora umugeni wawe, kuko inda afite ari inda y'umwuka wera. Mariya ntabwo yari yasakuje, Mariya ntabwo yari yavuze amagambo menshi. Uyu Yosefu ni umuhungu w'umugabo bita Yakobo. Yakobo yabyawe n'umugabo bita Matani wa Eliyazeri wa Elihudi wa Akimu. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibisekuru bya Yesu Kristo, ni abakozi b'Imana bo bose. Arangije amaze kumenya ko Mariya atwite, aravuga ngo sinzomukoza isoni mu bantu. Amen. Aravuga ngo ariko abantu nimba muri n'abakozi b'Imana koko muzamwirinda kuvuga cyane, muzamuceceka, muzamugabanya amagambo. Yosefu aravuga ngo kuko ndi umukiranutsi, reka mubenge rwihishwa, mwange atabizi, nicecekere gusa, mureke simukunde, mubenge rwihishwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo akibitekereza, marayika w'Imana ngo aramanuka asinziriye mu nzozi, ngo amufatire inkota ku gakanu. Yesu nashimwe cyane. Afata inkota ngo ayitereka ku ijosi rya Yosefu, aramubwira ngo ugende utuze, ushire umupira hasi, niko baza bavuga biyi minsi. Aravuga ngo worohe, urongora umugeni wawe. Arangije mu gitondo, ni ukuri reka mbabwire iki, nasomye rino jambo ry'Imana rirantangaza. Yosefu niwe muntu kuva naho nasomeye Bibiliya wakoze ubukwe akangutse, ubukwe bw'igitaraganya. Yaricuye gutya,
Bibiliya iravuga ngo akora ibyo umwami Imana yamutegetse. Tube nk'abaha Imana icubahiro bukeya. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Musarire nimba ari uko abantu batabamenyereye kubwiririza kuri bino bintu by'ikoranabuhanga, ariko turabwiriza ko ndabibona. Ngo ajyamye yarasinziriye, marayika ngo aramubwira ngo Yosefu wibeshe ubenge Mariya. Mariya nta magambo yari yavuze bene data. Nukuri nimuzamugira ibibazo muzamutakira Imana yonyine. Dawidi yarabyanditse aravuga ngo nagutakiye mbabaye ngo uranyumvugira gute urantabara. Yarabyanditse muri za Zaburi z'ijana gutyo na za 21 aho aravuga ngo nagutakiye mbabaye. Imana ni Imana izira mu mutima w'umuntu. Ko ndavuga ngo kandi iyi Imana ije kugutabara, iyo yururukiye kugutabara iza yemeza. Amen. Imana ni Imana iza yemeza. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana ishobora gukora ibyari byarananiranye, ni Imana ishobora gufata wari wakubenza akagukunda. Mureke mbabwire amakuru atangaje. Nyuma y'uko uyu Yosefu wari wabenze Mariya, wari wigiriye inama yo kumwanga atabiza akamwanga guhishwa, marayika w'Imana amaze kumwemeza, amaze kumusura. Reka nkubwire, iyo marayika yamanukiye ibyawe biza bikunda byose kugeza birangiye. Yosefu yazereranye Mariya, ariko Imana igira imbaraga pasi. Nako shaka. Imana igira imbaraga ziteye ubwoba. Yosefu Herode amaze kumenya ko umwami Yesu Kristo yavutse, ngo yahagaritse umutima. Bibiliya ivuga ngo ahagarika umutima. Ngo nabi Yerusalemu bose. Ngo ahamagaza abatware ngo arababwira ngo munshakire uwo muntu wavutse uje kunsimbura ku ngoma. Uyu Yosefu wari waranze Mariya yabaye umuntu wa mbere wazereranye wahetse Yesu Kristo. Aramuzererana aramujana mugeza mu Giputa. Reka nkubwire, Imana habe n'ubwo abantu bohagarara ku bwawe, iyi Imana ije kugutabara baza baceceka. Iyi Imana yagutabaye, iyo marayika w'Imana yaje baza bafata ubusa. Herode yarushashiraho itegeko aravuga ngo bagende bice umwana wese w'umuhungu uzovuka. Ico gihe nico Yosefu yahetse Yesu Kristo bava i Yerusalemu. Baragenda baramanuka, ni urugendo rutari rugufi, ahetse Yesu Kristo na Mariya. Baragenda baja mu Giputa kwa Faraho, baja kwihisha. Si ibyo gusa, na nyuma y'ibyo murebe ko ndababwira ngo Imana izigwana intambara za ruceceka. Mwibuke ko uyu Yosefu niwe wari warigira inama yo kubenga nde Mariya. Mugende mwicecekere, mugende mujyame musinzire. Perezida niwe wigeze kubwira abanyarwanda umunsi umwe, sinzi umunyamakuru wari umubajije, aramubaza ngo ese ko bavuga ngo abaturanyi ngo hari intambara ibintu bimeze gute. Perezida arababwira ngo mugende mugire gute abanyarwanda, mugende muceceke mujyame musinzire. Twiteguye kera. Muceceke singiye muri politiki, ariko ko ndavuga ngo iyi Imana yamanutse, iyi Imana ije kugutabara, uzugenda uceceke. Amen. Tube nk'abazamura amaboko kandi duha Imana icubahiro. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yosefu ngo aragenda bashika mu Giputa, kugeza ngo igihe umwami Herode yatangiye arapfa. Amen. Yosefu kandi ngo izo byabereye kugira ngo ibyahanuwe bisohore, ibyari byaravuzwe n'Uwiteka bisohore. Yosefu arongera ngo arakubanuka, ava mu Giputa, agaruka iwabo azanye Yesu Kristo. Ko ndavuga ngo Imana yacu ije gutabariza yemeza. Uyu ni Yosefu wari warigira inama yo kubenga Mariya gwihishwa atamubwiye, ariko Imana imaze kumukoraho, imaze gukora ku ijosi giwe, ngo ategura ubukwe bw'igitaraganya mu gitondo. Akora ubukwe kandi abukora kuri condition
ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwira ngo aramufata aramurongora, bivuze ngo bakoze ubukwe, barangije imihango yose y'abayuda barayubahiriza, arangije arategereza ngo ntibigeze baryamana n'umunsi n'umwe, arategereza. Wumve gushaka umugore, iyo ni ya mana mpamvu izigira gute, iza yemeza. Aratuza aricara, aca akabugi mu Kinyarwanda ariko bazavuga, aricara aravumiriye, arategereza gusa kugeza Yesu Kristo avutse. Yesu nashimwe. Ko ndavuga ngo Imana ni Imana iza yemeza, ko ndavuga ngo Imana ni Imana izigwanirira umuntu acecetse atavuze amagambo menshi. Kugira ngo utabagwe ntibisaba kwamiriza, kugira ngo utabagwe ntibisaba kuvuga ngo biracitse. Hari indirimbo umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga hongorera Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu arakumva. Haleluya, haleluya. Imana ihe arari umugisha cyane. Mubwire ibiremereye umutima, ubimubwire umwizeye Yesu arakumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, nuri mubwire umwizeye Yesu arakumva. Ararume bararirimba baravuga ngo nubwo uvuga wongorera Yesu azayumva. Haleluya. Nta mugore tuza dusoma muri bino bitabo bibanza, ndagira ngo ni mu bahanuzi. Haleluya. Ndagira ngo ni kwa Samweli, umugore bita Ana, ngo yakaza avuga gusa ngo abatambyi bakazaruba bakavuga ngo yarasinze, uyu nguyu yaramwoye yaridroze, ngo bakazabona gusa iminwa ihanyeganyega, ngo yasinzihira. tube ngabazamura amaboko duha Imana icubahiro. Haleluya. 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 Amen. Imana yacu ko ndavuga ngo ni Imana izigwanirira umuntu acecetse atavuze amagambo menshi. Ni Imana izigwana intambara za ruceceka. Ntabwo Imana izihuruza igiye kugutabara, ntabwo Imana izihuruza, ntabwo mu bubasha bwayo ntabwo izihuruza, izikora operasiyo za ruceceka gusa. Mariya yaratuje mwene data, ntabwo Mariya yigeze asakuza, ntabwo Mariya yavuze amagambo menshi, yaracecetse gusa akaza abibwira icyo nzi cyo, nubwo biriya ntaho ibivuga, ariko Mariya yari umukiranutsi w'Imana, yakaza akiranukira Imana. Mariya ibyo ari byo byose nawe yakaza bari mu gitaramo ahantu gusa havuga ngo Mana iyi nda urabizi ko ntigeze njyamana n'umuhungu. Yesu nashimwe. Mariya yakaza avuga ndabizi neza aho yakaza bari, yakaza avuga ngo ndatwite, iyi nda ndayifite, abantu ko barayibona yagaragaye, sinoyihisha, ariko ni inda yawe. Mariya ntabwo yari yarigeze yiyandurisha ibiryo by'ibwami. Imana izigwanirira umuntu acecetse. Dusomye nanone reka ariho dusoreza, dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 29 umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye ngo azibura inda yiwe. Ndanezerewe n'ukuri kose. Amen. Ijambo ry'Ikinyarwanda kunyungwakara sinzi ko abantu bose baryumva, ariko mu Kinyarwanda gikeya nzi, ariko ndakizi cyinshi nako. Kuko iri jambo ntabwo upfa kurimenya utazi Ikinyarwanda. Ijambo kunyungwakara ni ijambo rivuga ngo gupfa nabi, ni ijambo risobanura ngo kubabara, ni ijambo rigaragaza umuntu ubayeho nabi. Ko ndasobanura ijambo kunyungwakara. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka abonye ko Leya anyungwakaye, ngo aziba inda, afunga inda ya Rasheli, akubitaho urufunguzo, arangije afungura inda yande ya Leya. Reka tube nk'abavuga buke ku makuru y'aba bantu babiri abatayazi. Umugabo bita Yakobo yarahunze ava iwabo aragenda ahungira kwa nyirarume Labani, ngo aragenda ashitse ku kagezi ahantu ku ruzi, ngo bakaza
intama zakaza zimwera amazi, zakaza zijya gushokera, ngo bakaza baje no kuzoza izo ntama z'ico gihe, ngo bakaza baje kuzoza kuri ako kagezi, ngo hasanga abungeri bakabagirana ikiganiro, ngo bamaze kuganira abankubaza ngo amakuru ngo ese kwa Muyomba Labani mwohamenya bameze gute, baramubwira ngo bameze neza, abo bungeri bamubwira. Arangije ngo ako kanya ngo babona ngo umukobwa witwa Rasheli, ngo baramwereka ngo uriya ni mubyara wawe uje kwiriba, uje gushora intama. Ngo arangije ngo hashitse afata ngo intama za nyirarume ngo arazuhagira, nimba ari ukuzuhagira sinzi uko yazigize, ariko Bibiliya izivuga. Ariko reka tube nk'abahasoma, reka tube nk'abahasoma twumva uko Bibiliya ivuga, reka tube nk'abahasoma twumva uko Bibiliya yavuze neza. Ariko igihe arico nuko izo ntama ngo yarazuhagiye, arangije ngo Rasheli arataha abwira amakuru, ashikabwira Labani ngo hari mwene wacu uri hano muri kano gace. Bibiliya izivuga ngo Labani ngo araza hayirukanka cyane, ngo ndetse ngo uwo munsi Labani yasomye Yakobo, kuko ngo yari yamwibwiye, ngo yari yibwiye Rasheli, ngo aramubwira ngo ndi mwene Rebeka, ndi mwene wanyu, ndi umuhungu wa Isaka. Arangije ngo baragenda bagera mu rugo, ariko Yakobo mu kwicisha bugufi akorera Labani. Ngo igitondo kimwe Labani ngo araza ngo aramubwira ngo ese nuko tuvukana, nukuri mwene wacu, niyo mpamvu gusa ngo ugomba kunkorera ku buntu. Hari abantu hano muziga ikintu gikomeye, mwabantu muzigire kuri Yakobo. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose wishuza abantu gusa, kuko nguko Pasiteve yantumiye ngo nzi hano kubwiriza ngo ni mumpe ifaranga. Ntabwo ibyo ari byo, ahubwo notegereza Pasi wenyine akambwira ngo kubera ko wabwirije akira 5,000 umwe amata. Haleluya. Yakobo ngo aragenda arakora, niko Bibiliya ivuga, arakora. Ngo amare gukora, Labani ngo igitondo kimwe aravuka ngo aramubwira ngo se yewe Yakobo we, none kuba tuvukana niyo mpamvu tombwira ngo nkwishure. Labani ngo Yakobo ngo amubwira ikintu gikomeye, ngo aramubwira ngo reka ngukorere hanyuma uzonshingire umwe muri bano bakobwa bawe. Labani avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nukuri kugushingira umukobwa wanje biraruta kumuha undi muntu ari we wese. Turashika ku makuru ko ndi ku ijambo rivuga ngo Imana izigwanirira umuntu acecetse atavuze amagambo menshi. Imana yacu iyo imanukiye kugutabara iza yemeza, izikora ibitashobokaga. Imana iyo imanukiye kugutabara izica inzira aho zitari ziri. mubwire nibyo tuvuga ko turavuga ngo niyo wovuga ucecetse, niyo wovugira mu mutima, ntabwo bisaba kwikana, ntabwo ari ndanezerewe n'ukuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndanezerewe n'ukuri kose. Nari ngiye kuja mu gitabo cy'abami ngo mvuge kuri babahanuzi 450 na 400 baba Bayali na Ashera. Abahanuzi bagera kuri 850 bitemaguye. Ntabwo ari kuri Imana yacu imeze, si kuri Imana yacu ikora. Ntabwo isaba ngo mureke nkure mu ikoti, mureke mbe nkurikuramwo, ndanezerewe numva ko nshushe kandi nari nkonje. Ko turavuga ngo Imana yacu iyo imanukiye kugutabara iza yemeza. Haleluya. Ni Imana izikora ama operation mu mutuzo. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga ongorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Haleluya, haleluya. Yakobo ngo akora imyaka 7, angije baramumwima. Yakobo ngo Bibiliya iravuga ngo basinyana na Labani nyirarume. Baravuga ngo uyu Labani yari musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo. Baravuga ngo noneho uzokora imyaka 7 niturangiza tuguhende
tuguhe ariko n'ukuri ndatangaye ngo niturangiza tuguhe Rasheli ariko mbere uhamanuka mu mirongo ya za 18 gucyo munsi umva ikintu Bibiliya izivuga giteye ubwoba. Bibiliya izivuga ngo Leya yari mukuru wa Rasheli, bari abakobwa babiri bavukana. Leya akaba ari mukuru, Rasheli akaba ari mutoya. Ariko Bibiliya ikadescribinga, ikavuga, Bibiliya igasobanura neza iby'aba bakobwa bombi. Ikavuga ngo Leya ngo yari afite mu maso hatabengerana. Haleluya. Bibiliya ikavuga ngo Leya ngo yari afite mu maso hatari heza. Nukuri Leya ngo ntiyari mwiza umurebye. Reka nkubwire, ntabwo dukomezwa nuko turi beza, nta nubwo dukomezwa nuko hari ibyo dufite, ahubwo so dukomezwa nuko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Yesu nashimwe. Amen. Uyu Leya nubwo atari mwiza, hari icyo Imana yari yamuvuzeho. Hallelujah. Leya nubwo atari mwiza, hari icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe. Bibiliya yagera kuri Rasheli ikavuga ngo Rasheli ngo yari mwiza wese, ngo akagira no mu maso heza, ngo yaragira mu maso wakaza umureba. Nawe abantu Imana ibaha abagore basa nka ba Rasheli. Hari abantu baza basengera gusa ubwiza, umuntu agasengera ako muzoso. Nigeze iki kintu reka naco nkivugeho, nigeze gusoma mu Migani, ndagira ngo ni 11:22 nimba atari 22:11. Bibiliya iravuga ngo erega ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ngo ni nk'impeta ya zahabu ngipitiye mu mazuru y'ingurube. Haleluya. Yemwe mwabagabo mwe munkurikiye mwabasore mwe, ntabwo umugore gusa ari isura, ntabwo ari Rasheli, Never. ntabwo ari kano kantu, ntabwo ari ugutera neza, ntabwo si ibyo. Umugore n'ufite gahunda na Yesu Kristo. Amen. Umugore kandi naho ngaho Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Umugore n'ufitanye gahunda n'ijuru, umugore n'uwo hari ijuru ryavuzeho. Ntabwo ari byo nari kumvuga ko ndavuga ngo Imana izigwanirira umuntu acecetse. Yemwe bantu bankurikiye, Imana yagwaniriye Leya acecetse, atavuze amagambo menshi. Ariko nawe icyo nzi neza yari ari mu gitaramo. Ariko ni igitangaza. Uzi kubona umuntu umukwe akaza agasaba umugeni runaka, barangiza bakagufata kubera ko bazababona ko nta kigenda cawe, kubera ko nguri mukuru w'umwana, bakaguha umuntu utagukeneye. Ko mwumva ukuntu Leya yari yarasebye? Ikibazo gikomeye. Leya yari yarasebye. Leya ntabwo bigeze bamukunda. Bibiliya izitubwira ngo Yakobo ngo akunda Rasheli n'umutima wiwe wose, ngo imyaka 7 yatendeye Rasheli ngo imubera nk'iminsi mikeya cyane. Kubera urukundo yari yarakunze Rasheli, ngo akunda Rasheli biteye ubwoba, aramukunda ku buryo imyaka 7. Ariko imyaka 7 ko murayumva, uzi ko umwana w'imyaka 7 azaragira inka? Ku myaka 7 nakaza ndagira inka narindi mu biraro, nakaza njantu biti Nazareti, nakaza nja mu kiraro, kandi uko simbesha yo namakuru y'impamo. Nakaza njana na ba data wacu kabaherekeza mu biraro, iyo mu biraro munka. Ko ndavuga ngo utekereze umwana wavutse Yakobo atangiye gukorera Rasheli, yarasigaye aje kuragira intama nawe, kuko nizo bari boroye. Bibiliya izivuga ngo aramukorera imyaka 7 ngo umuhanira n'ubusa. Haleluya. Ariko ku muco w'Abayuda ntabwo ngo gushingira umukobwa mutoya mukuru agari byakaza bikunda. Barangije ngo kugira ngo bamuhe Rasheli ngo bafata Leya wasebye, Leya wari mubi kwisura, ariko Imana hari icyo yamuvuzeho. Imana igira iki kuvugaho muri iki gitondo? Amen. Hagira ijambo Imana ikuvugaho ku buzima bwawe. Baramuguranira Yakobo ngo bamuha Leya. Ni hariya twasomye Leya utari warakunzwe. Leya Yakobo atigeze akunda n'umunsi n'umwe, bari babanye imyaka 7 akora iwabo, atarigeze amukunda. Ngo arangije ngo amwica nabi, kuko yari kureka kumwica nabi gutatamukunda. Kibazo. Niho Bibiliya yavuze ngo Uwiteka abona ko yagize gute yemwe anyungwa kaye. Imana yacu reka nkubwire, ni Imana izireba mu mutima w'umuntu. Imana yacu
n'Imana izi kureba utavuze amagambo menshi, utahuruje. n'Imana izi kureba utasakuje, utatakiye utayitakiye umuhisi n'umugenzi. Ugenda ubwira Imana ibibazo byose ufite, tusakuze cyane. Yakobo ngo arangije ngo aravuga ngo nukuri, yararusha akazabwira nyirarume ngo se nakugiriye nabi, niki cotuma umpekura bigeze ahangaha, niki cotuma nkorera umugeni nakunze n'umutima wanje wose, warangiza wowe ukampa uwo ntigeze nkunda. Arangije kubwizo mpamvu aravuga ngo ngiye kongera. Labani aramubwira ngo kora indi myaka 7 kugira ngo nzoguhende Rasheli. Bibiliya iratubwira ngo arongera akora indi myaka ingahe 7, ariko ngo nayo imubera ngo nk'iminsi mikeya cyane. Bivuze ngo imyaka 14 kubera urukundo yabaye ngo nk'iminsi. Kuri Yakobo ngo yakaza aryama agasinzira akabona kera bwakeye, kubera urukundo. Icyo akora nanone hano, nanone yemwe mwabasore mwe muzamukundana, yemwe mwaba mama mwe, yemwe mwabana mwe muzofatira icyitegererezo kuri Yakobo. Imyaka 14 yamaze akorera Rasheli ngo yamubereye nka kujya kubusa. Hanyuma umva ikintu gitangaje, arabatunga ari abagore 2 bavukana, ari abana 2 b'abakobwa bavukana. Arangije ngo yica nabi nde Leya, akundwa kaza Rasheli yakundaga, kandi birumvikana nukuri sinza ndenganya Yakobo. Yakobo yakundaga Rasheli, amufata neza muhakeya, akaza none nti akaza ruhagera mwareya pi ni nkuwari wibera kwa Rasheli we yarakunda. Ko turavuga ngo Imana yacu ni Imana iza yemeza yije gutabara. Ni Imana twabonye ifatira inkota kwijosi rya Yosefu, iramubwira ngo Yosefu akora ubukwe bw'igitaraganya. Mu gitondo yarabyutse ngo akora ibyo Uwiteka umwami Imana yamutegetse. Akundwa kaza Rasheli, arangije yica nabi Leya. 31 Bibiliya tubwira ngo Uwiteka abona ko yagize gute, anyungwa kaye. Uwiteka abona agahinda kande ka Leya. Bibiliya irangije iravuga ngo Uwiteka ngo afata ngo urufunguzo ikare akubita kunda ya Rasheli. Arangije ngo Uwiteka no kubera ko yabonye umubabaro wanje. Uwiteka nawe areba umubabaro wawe muri kino gitondo, areba ibyari bikubabaje, agira icyo abikoraho. Abankurikiye, Imana ni Imana izitanga n'urubyaro. Imana nta kinaniye. Hari umuririmbyi umwe wavuze ngo arashoboye ni ureba mundayingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Ni ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Ni uhindura amateka, uwari umushumba akaba umwami, nta na kimwe kimunanira, agenga ibi. Haleluya! Imana izigenga ibihe, Imana izitegeka ibihe, Imana izija mu itangiriro ikaba muri preza uyu munsi ikaja no mu hazaza. Imana izigenga ibihe. Yewe ejo ashobora kuba hatara kugendeye neza, uyu munsi ntiyakugendere neza, ariko ejo ashobora kuzaba heza. Leya ntiyari ko atekereza ko ari uzoza ubyara gusa abahungu. Leya wari warashatswe ku muntu akamwica nabi. None ndagira ngo igihe Rasheli yaje, nza ntekereza ko none Leya yaravuze ngo akanje kararangiye. Nono yari amaze imyaka 7 bamwica nabi, nta kintu cabaye, ariko none umunsi Rasheli yashatswe, Leya ashobora kuba yarihebye akavuga ngo bizanje bigize gute, birarangiye,
ariko reka nkubwire, iyo uhabona birangiye nibwo umugambi w'Imana ugiye kuzura. Iyo uhabona birangiye nibwo Imana ibigiye kwemeza. Iyo uhabona ugeze kuri point finale, aho niho Imana izitabarira. Kandi yitabaye iza yemeza. Ko turavuga ngo si ngombwa kugira gute usakuza, si ngombwa kuvuga amagambo menshi. Abyara umwana wa mbere Leya w'umuhungu amwita Rubeni, aravuga ngo ahari nono nuko Uwiteka yagize gute, yabonye ko mfite agahinda, nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanje. Agira ngo Yakobo azamukunda, ariko Yakobo ngo araguma amwica nabi, akomeza gukundwa akaza nde Rasheli. Bukeye ndagira ngo nta mwaka wakazucamo abazaye umwana wa kabiri w'umuhungu, kandi abahungu gusa. Reka nkubwire, abana bose barangana, ariko kujya abahungu nabo ni sawa cyane. Abahungu uzi ko ni ibisoresore bine mu nzu mu wawe by'imfura, nta kintu gisa nk'ico ngico. Ngo abyara umwana wa kabiri w'umuhungu amwita Simiyoni, aravuga ngo ahari nuko Uwiteka yabonye ko ngize gute nyungwakaye, nuko Uwiteka yabonye ko mfite agahinda. Aha yibwira ngo nono Yakobo arama yimuka ave mwa Rasheli aze gucumbika mu wiwe, ariko ngo Yakobo gusa yamatsimbarara, ariko Yakobo yari yaratsimbaraye kuri Rasheli bacu. Reka nkubwire, isaha y'Imana itaragera uzone ibintu bitarakunda, ariko igeze ibintu biza bikunda ukaza wibaza uko byagenze. Bukeye ngo asama inda ya gatatu, uko Rasheli gusa haracyari wiki ikare, kunda yiwe haracyariho urufunguzo. Asama inda ngo abyara umuhungu wa gatatu amwita Lewi, aravuga ngo ahari noneho umugabo wanje azagira gute, azankunda. Yakobo araguma mwica nabi. Kandi muvuge ngo tugeze mu gihe cy'amashimwe. Wowe unkurikiye iyaturira uvuge ngo ninjiye mu mashimwe. Ijwi ryawe rirumvikanye. Ube ngusubiramo aya magambo, wikore uvuge ngo ijwi ryanje rirumvikanye. Tugeze ku nda ya kane, vuga ngo inda ya kane. Inda ya kane. Ngo asama inda ya kane, ngo abyara umuhungu ngo amwita Yuda, ngo aravuga ngo noneho ngo iki ni igihe cy'iki cy'amashimwe. Tube nk'abazamura amaboko du'Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Turinjiye tugeze mu mashimwe. Reka nkubwire, tugeze ku muhungu wa kane, tugeze ku nda ya kane. Inda ya kane izagwamo Yuda. Yuda ngo bivuze ngo noneho ngo iki ni igihe cy'iki cy'amashimwe. Igihe cy'imibabaro kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe cyo kubabazwa, igihe cyo kwicwa nabi, igihe cyo kugwara, Imana igishizeho iherezo muri kino gitondo. Amen. Imana itereki, aravuga ngo noneho uyu muhungu wa kane Yakobo yankunda atankunda, yanyanga atanyanga, yonyica nabi, aba bahungu bane. C'est comme ça. Aravuga ngo ahangaha ninjiye muki, ninjiye mu mashimwe. Imana ikuremera amashimwe muri iki gitondo cya none. Imana igira sinzi ikibazo ufite, sinomenya ngo ibiku hari abaza baribwa hano, hari abafite ibikindu, hari abafite ibintu n'ibindi, ariko ndavuze ngo Imana ikuremera amashimwe muri iki gitondo cya none. Kandi iyakuremera utasakuje. Arangije ngo Uwiteka ngo azibura inda yande ya Rasheli, aramubwira ngo ngahe nawe nushaka utangira ugire gute ubyare, ugenda ubyare, utazonyitwaza, ugenda ubyare. Kuko ngo Rasheli yari amaze gutera kera, ngo ari mu kugirira ishari mukuru wiwe. Kera yari yagize ishari, aha ya matera Yakobo akazamavuga ngo nshakira abana ngo nutabampa ngo ndiyahura. Ibyo mu bisome ni mu ijambo y'Imana. Rasheli ngo ari mu kwamaje kwa Yakobo akamubwira ngo nutanshakira abana ndiyahura ndapfa. Ariko gusa Yakobo yareba mwariya, yareba ibizana by'ibisore bine, akaza yamaseka gusa.
reka nkubwire ikintu gitangaje. Iyaba muzi ko uyu Yayuda niwe sekuruza wa mbere wa Yesu Kristo. Uyu nguyu yari mu bisekuru, niwe mu yandi magambo, Leya wari waranzwe, Leya wari waranyungwakaye, Leya wari warishwe nabi, niwe Yesu Kristo akomokamo. Imana yacu igira imbaraga bene data. Imana yacu ni Imana igira imbaraga zidasanzwe. Ko ndavuga ngo urebe nawe, uyu Leya wari waranyungwakajwe, ngo niwe Yesu Kristo yagize gute? Yakomotsemo mu nzu yo kwa Yuda. Yesu Kristo ni intare w'umuryango wande wa Yuda. Dore ngo Yuda tuvuga. Uyu Leya wari warishwe nabi, umuhungu we wa kane, niwe Yesu Kristo yagize gute? Yakomotsemo. Soreje kuri aka kantu. Yakobo aje gupfa yavuze ikintu gikomeye. Aka niko ndangirijeho. Yaravuze ngo muzonshingurane hamwe na Leya i Makipela. Ndanezerewe cyane. Bene data, reka nkubwire. Yesu arashoboye. Imana yacu ni Imana ifite imbaraga. Ugenda ukiranukira Imana. Ugenda ukiranukira Imana mwene data. Mu dutoya no mu tunini. Ugenda ukiranukira Imana. Hanyuma uzuyibwira udasakuje. Uzuyibwira utavuze amagambo menshi. Uzuyibwira ararume bararimbye baravuga ngo nubwo wovuga wongorera, Yesu azabyumva. Ntabwo ari ngombwa kusakuza. Ugenda ukiranukira Imana. I Makipela ni hehe? Umva ngo ubwire Makipela. I Makipela, abantu batazi Makipela mpamvuga. Iyi Makipela hari hashinguye umugabo bita Aburahamu na Sara. Ni ikibanza bari baraguze cyo kuzoza bashinguramo igisekuruza kuva, cyari ikibanza cya Aburahamu. Muzobisome. Hari hashinguye Aburahamu nande na Sara. Hakaba hashinguye Aburahamu tuvuga ni sekuru wande wa Yakobo. Hakaba hari hashinguye se wa Yakobo na nyina. Mbese uwo ninde tuvuga? Ni Isaka na Rebeka. Nabo bari bashinguye hehe? I Makipela. None mwene data wo kwibaza impamvu Yakobo aje gufata avuze ngo muzonshingurane na Leya. Yaravuze ngo muzogende mu nsodeke neza, mu ncomeke mu gituro cya Leya i Makipela. Bivuze ngo Leya amaze gupfa yashinguye i Makipela nk'umugore w'isezerano. Yakobo aravuga ngo nanje ninja gupfa muzogende munshingure hehe? I Makipela. Reka nkubwire, Imana utekereze nka Yakobo wari waranze kubana na Leya akiri muzima, yifuje kubana nawe yarapfuye. Yifuza kubana nawe mu gituro, yari yaranze kubana nawe bakiri mu isi, akiri umukobwa mutoya. Ko turavuga ngo Imana yacu Imana izira gute? Izayemeza. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwize, Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwize, Yesu arabyumva. Mwene data, umenye ko Imana yacu iba hose kandi zihabera icyarimwe. Imana yacu, naje kuvuga ngo Imana yacu ni Imana izirwanira umuntu acecetse. Si ngombwa kusakuza, si ngombwa kuvuga amagambo menshi. Byose ugende ubiharire Yesu Kristo. Nurangiza we gusa ugende wige kumukiranukira. Ugende utangire gusa urwo rugendo. Nurangiza ubiharire Yesu Kristo. Kuko Imana izigwana intambara za ruceceka. Ko ndavuga ngo Imana izigwana za ruceceka gusa. Mwigeze mwumva hari ahantu Leya yavuze namwe? Mwe mwangu nimusoma igitabo cy'Itangiriro,
nta jambo ryareyo uzobona, ahubwo barasheri gusa nibo baza baburana. Haleluya. Barasheri ngo ndiyahura ahombe, ndetse niba uyahura harahomba ndi. Kuriyahurishwa n'ibibazo wowe, kuragwana n'amasezerano y'Imana, kuragwana n'icyo Imana yavuze ku muntu, wogwana ukarinda wiyahura nyine ntiwo ushobora. Nababwiye ngo uyu Rasheli ngo yari mwiza, umuntu yakazamureba gutya kumva sinzi. Rasheli ngo Bibiliya ivuga ngo Yakobo ngo aramubona ngo aramukunda n'umutima we wose kubera ubwiza yaragira. Ariko ntabwo ko murumva ubwiza bwa Rasheli bwaramukomeje. Ntabwo dukomezwa n'ubwiza, ntabwo dukomezwa n'amafaranga, ntabwo dukomezwa no ko dufite ibiro byinshi. Ibyo byose ni ubusa bene data. Ntabwo ukomezwa n'ibibanza ufite, ntabwo, ahubwo uzi ukomezwa n'uko hari gahunda ufitanye n'Imana. Uzi ukomezwa n'uko hari icyo wavuganye n'Umwami Imana. Ibyo ngibyo nibyo biza bigukomeza. Uzi ukomezwa. Ya Bibiliya yanje iri hehe? Dore aha ngaha hazavamo ibintu biza bikomeza umuntu. Aha Imana yacu ni Imana iba mu misozi ikaba no mu bibaya. Muri iyi ndirimbo yararume barabivuze nabo. Iba mu misozi izibera hose icyarimwe. Rero mu gusoza ndakubwiye ngo ugende wicecekere. Ugende wicecekere ubiharire Imana. Usenga urwane bucece. Wegera Imana, ushaka ubwiza bw'Imana, ukiranukira Imana. Hanyuma ugende wicecekere, ugabanya amagambo, si ngombwa kuhuruza. Nta mpamvu ya biracitse. Nta mpamvu yo gutabaza, yo guhamagara, ngo uzuru uhamagare muri Amerika. Ahubwo nyine wobanza ukabwira Imana, warangiza ukabona kuja guhamagara muri Amerika. Ariko hari umuntu uzuhura n'ikibazo, yarangizaho kugira ngo akibwire Imana, akabanza agahamagara inshuti n'abavandimwe. Ejo hari umuntu twari turi kumwe ahampa ubuhamya ngo yari afite amadeni y'inzu, ngo amaze kumugerana mu 330. Amadeni y'inzu yari amaze kuba ngo nk'amezi ngo nk'atatu gutyo, inzu ngo azayishura mu 150. Ngo arangije ngo bimaze kumugerana mu hafi za 350 gutyo zisatira 400. Ngo aragenda aje ahantu ku musozi gutya, ngo arapfukama, ngo abwira Imana, ngo arayibwira ngo Mana we, noneho ndagira gute? Ko ari wewe wambwiye ngo nshake, ko ari wewe wambwiye ngo nkore ubukwe, ko ari wewe wakoze amagahunda yose, none nkaba ngeze mu mezi 3 ya nyirinzu, biragenda gute? Ibi mbabwira ni amakuru y'impamo. Ko ndavuga ngo Imana izigwanira umuntu agize gute? Acecetse. Uwo muntu mbabwira afite bakuru biwe bakomeye, ni umusore, ni umupapa, ngo afite umwana umwe. Afite bakuru biwe bakomeye, yari kubahamagara akabwira ngo nashobewe, bakama bamwishurira garanti y'umwaka, cyangwa bakishura ayo mezi yose. Ariko ngo aragenda arapfukama ahantu ku musozi munsi y'igiti, ngo abwira Imana, ngo arayibwira ngo Mana, ugira icyo ukora. Arangije ngo arataha, ngo agiye kugera gutya ku muryango w'inzu, ngo abona umuntu ngo aramuhamagaye, ngo akira 130. Ndagutekereje, akira 130. Atarinjira mu nzu, baturanye na ba nyirinzu, ngo aragenda abanza kunyura mwa nyirinzu, ngo aramubwira ngo akira ukwezi kumwe, ngo nyirinzu aba nkucururuka, agira akanyamuneza. Ko ndavuga ngo Imana izigwana umuntu agize gute? Acecetse, atahuruje. Nyirinzu ngo aba nkugabanya umutsi, aroroha, aba nkugabanya pressure. Aramubwira ngo nayandi araje, ngo yinjira mu nzu, ngo asanga madamu wiwe mu nzu, ngo bari mu cyumba, ngo aramubwira ngo nyirinzu, ngo madamu ngo yari yahangayitse, isi yashize yamubujije amahoro, batabasinzira. Ngo arangije ngo aramubwira ngo Imana ikoze ikintu, nyirinzu kera ukwezi kumwe ndakumuhaye. Ngo bicaye gutya ako kanya, ngo umuntu ngo aramuhamagara, ngo ese uzawibuka ko hari igihe nigeze guhamagara nshomereye, mfuye mfite ubukene, nta nshaka akazi uransengera? Arambwira ati ko ndabyibuka, ati Imana hari icyo yakoze, none navuze ngo tanga ituro ry'ishimwe, ti kandi sintanga icya 10, ti icya 10 ndi butange ni umushahara wa kontra yanje y'ukwezi kwa mbere kose.
wa muntu ngo arangije aramubwira ngo reba kuri telefone, kumva uko yamuhamagaye yamaze kohereza amafaranga, ngo arangije ngo aramubwira ngo reba kuri telefone, ngo akupe gutya abe nkureba gutya bukeya, ngo arebe abona 300 na umushahara wa muhungu wose yawumwohereje. Arangije abwira umugore, aramubwira ngo ngahe ambara uheke n'umwana, ngo barabanza baragenda bajanta gutya ahantu mu karesitora, baravuga ngo muzane inkoko. Iyo Yesu yakoze igitangaza muza mujya inkoko, tubenga bazamura amaboko duhimana icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo aramubwira ngo ataraje kureba nyirinzu, abwira umugore aramubwira ngo heka kubita umwana mu mugongo, tubenga bagenda tubanze twumva uko Yesu agira neza. Ngo baragenda bicara ahantu mu karesitora kagezweho hariya gutya, baricara ngo arangije baravuga ngo aravuga ngo utumize ibyo ukunda byose, kuko ngo yari kwabara akabona arishura inzu ngo hasigara 100 bigera mu ijana gutyo na. Aravuga ngo tugomba kubanza tukumva uko Yesu agira gute, agira neza. Nawe Yesu nazoza akora ikintu muzamwibuka gutanga amatu ibyacu mu nzu y'Imana. Amen. Mwene data, umenye ko Imana ari Imana izikora ibitashobokaga. Imana yacu ni Imana izigwana intambara umuntu acecetse atavuze ibintu byinshi. Imana yacu ni Imana ifite imbaraga zidasanzwe. Imana yacu iyo yemeje, ndasoje n'ukuri, iyo nageze mu by'ijambo ry'Imana nza ntinda sinoba nkirangije no kwamambwiriza ngahera ubunyine tukinjira, kuko aya makuru agaragaza icyo tuba dukeneye ni ukubwira abantu inkuru nziza Yesu Kristo. Si amagambo menshi, ariko reka nkubwira aka kantu ariko nsorezaho, kuko ndabizi gutya sinorangiza two kwama tuguma tukavuga gusa, kuko hariho ibindi bimenyetso byinshi muri biri so mu ijambo y'Imana biza bigaragaza ko Imana yije gutabara. Ntabwo izihuza, ntabwo bisaba ngo uvuge amagambo menshi. Ndasoreza kuri iki kintu, iyo Imana igutabaye, abakaza bakugwanya baza basigara bakwinginga. Iyo Imana igukoreye ikintu, abari abanzi bawe baza bahinduka inshuti ndetse magara. Kurumva shaka, iyo Imana ikwibutse, iyo marayika w'Imana atabaye, abari abanzi bawe baza bahinduka inshuti magara. Amen. Haleluya. Inza nibuka kera ngitangira gucuranga senti, hari umuntu umwe wigeze arambwira ngo ese ukuzubona uzomenya gucuranga. Ariko ubu nyine baza bampamagara nanjye nkababwira ngo nimugende bukeya, mube nkabitonda mworohe. Bakampamagara ngo ese woje tukajana ahantu tugafata ibintu, woje tukaja gutarama. Nkababwira ngo nimube nkaboroha, mubanze mutekereze neza. Kubera Imana timuhamwibuka, Yosefu yari yarigira inama yo kubenga Mariya wihishwa, ariko niwe wabaye wa mbere mu gushira Yesu Kristo hehe ku mugongo, kubera ko Imana yari yamwemeje. Mwene data, ugenda ubibwira Yesu Kristo byari bikuremereye, ugenda ubibwira Imana, hanyuma Imana ifite imbaraga izabikora. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Tumenye neza kuko uri Imana izigwana intambara umuntu acecetse, umuntu atasakuje cyane. Izina ryawe nirishigwe hejuru wa Mana we. Nukuri ugira icyo ukora ku buzima bw'abantu bose bankurikiye, ndetse n'abatankurikiye, abaha banyumva n'abatari kunyumva. Navuze ngo ugira icyo ukora. Turacafite gukora ivuga butumwa, dukeneye ngo abantu bamenye kuko uri Imana iziruhura indushi. Dukeneye ngo abantu bamenye kuri Imana izigwana intambara umuntu atasakuje atavuze cyane. Ushoboza abantu twige kugukiranukira Mana, tugusenge kuko bikwiriye, kuko biri mu byo wasabye. Wavutegetse uravuga ngo muza musenga ubudasiba, musaba Imana Data. Utwambika imbaraga zo gukorera mu gihe gisa nk'iki ngiki, mu bihe bigoye.
hanyuma uhindure ubuzima bw'abantu kubw'ijambo ryawe twumvishije. Ni kubwa Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Yesu nashimwe. Amen. Oya ntituririmba iyo ngiyo, ureke turirimba akaririmbo gatoya. Hari akaririmbo uno mugabo yigeze kuririmba mu gitondo igihe twashitse hano kavuga ngo ese niki gitumye usakuza, ngo niki gitumye uvuza induru. Amen. Ako karirimbo kamfashije n'ubwa mbere nari nyumvishije, ariko yamfashe ko yahuye neza n'ijambo numvaga tugomba gusangira. Amen. Aravuga ngo ese uwo muririmbyi yantangaje, muzomunshakire nzomutanga ituro ry'ishimwe. Erega tubaho nk'abandi bose, ibibageraho natwe bitugeraho. Amen. Ariko turatuza tugashima Imana. Tuza utuze ushima Imana, tukareka gusakuza. ureke gusakuza. Erega uyu muririmbyi si ikintu. ibibageraho natwe bitugeraho. ariko turatuza tugashima Imana yaduhaye amahoro tukareka gusakuza. Samukoka kipapa Banguririmba cya gitero kivuga ngo ese niki gitumye uteza induru. mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'abantu ufite Tabanu ufite gitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'abantu ufite bigatuma umera nk'umugore uri kunda, mbese mbona urabyumva neza. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'abantu ufite bituma umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Wowe udukurikiye, mbese niki gitumye uvuza induru, mbese ntamanu ufite Tamanu ugira bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. turagasubiramo irya nyuma. Mbese niki gitumye uvuza induru, mbese n'amanu ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Mbese we Reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu wihishemo n'umujinya w'Imana none ubu wihishemo n'umujinya w'Imana. Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu wihishemo umujinya w'Imana none ubu wihishemo umujinya w'Imana amazi. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza. Hallelujah. Ibibaremereye mugende mubibwira Imana. Amen. Hanyuma Imana nayo nukuri, Imana izigwara intambara umuntu agize gute acecetse atavuze amagambo menshi. Amen. Ibikuremerereye wimera nk'umugore uri kunda. Amen. Mana ushimwe kubwira ijambo ryawe twumvishije, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Ushimwe kubwa bino bihe byiza uduhaye, izina ryawe rishigwe hejuru. Hanyuma dusabiye Positive Show kwaguka, tuyisabiye umugisha wawe nukuri bateze intambwe, ubagure ineza yawe ikomeze kuba
ku buzima bwabo, ku bantu bifuza kwivuga butumwa rigera kuri benshi. Ni ku bwa Yesu Kristo umwami wacu tsenze twizeye. Amen.